Ndashima ngo inshuti ni iki? Inshuti ni ya yindi igukundira uwo uri we, ikagukundira uwo wahoze uri we, iyo niyo nshuti ya nyayo, ntabwo ihindukana n'ibihe. None se niki cyakwereka umuntu ugukunda bya nyabyo? Ikintu cyakwereka umuntu ugukunda bya nyabyo, ntabwo agusaba guhinduka, kandi nta nubwo agusaba ibisobanuro, akwakira uko uri. None se Dashi, ijambo ntibishoboka ni ijambo rimeze rite? Ntibishoboka ni ijambo rikomeye, rikoreshwa n'abagabo bato. Ntibishoboka ni amahitamo, si ihame. Iyo wikuye ntibishoboka muri wowe, ntacyo utageraho mu buzima. Buri kimwe cyose gihora gisa nk'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. None se Dashi, umuntu atsindwa byagenze bite? Ntabwo utsindwa kuko uguye hasi, ahubwo utsindwa iyo uguye hasi ukagumayo. None se iyo uzi agaciro kawe bwo bigenda bite? Ngo iyo uzi agaciro kawe ntibikugora gufata icyemezo. Iyo ushaka gutera imbere se? Iyo ushaka gutera imbere wiyegereza abantu basobanutse. None se ubuzima bugizwe n'iki? Ubuzima bugizwe no kwiyakira cyangwa se gukora impinduka. Iyo utabashije kwiyakira ukora impinduka. Ingeso mbi zo zimeze nk'iki? Ingeso mbi zimeze nk'igitanda cyiza, biroroha cyane kukiryamaho, bikagorana cyane kukibyukaho. Mani, kano gacare nje hari ikintu gatwaye wamforowinze.